Smiletov show. Što o našoj temi misli Charlie? Slušaš Charlijev Stand Down Show. Svi nešto komentiraju današnji klinci ovakvi, klinci onakvi. Kaj su vam klinci krivi? Krivi su roditelji. Današnji roditelji su problem. Dakle, nije problem u ovoj novoj generaciji, problem je u našoj generaciji, u nama. Dođem na nogometnu utakmicu, neki tamo mališani igraju oko 5-6 godina. Pitam koji je rezultat. I jedna mama me onako povuče na stranu, kao ozbiljno razgovara sa mnom. Mi nemamo rezultat, sva djeca su pobjednici. Evo što roditelji rade klincima. Rekao, onaj mali sigurno nije pobjednik. Gle ga, trči tamo s odvezanim žnjirancima, jede zemlju. A ti misliš da će ih rezultat naučiti da budu pobjednici. A i moj klinac tamo isto s njima i tako ja okupim roditelje, kažem im, moramo navikavati djecu da ne mogu uvijek biti pobjednici. Rekao, moramo ih naviknuti da nauče gubit. Možda će jednog dana vaše dijete igrati u Hajduku. Ko zna? I šta onda? Šta će onda? Skoro me linčovali. Ti ne znaš ništa o odgoju. Dakle, kažem vam, nisu današnji klinci krivi, krivi smo mi roditelji. A krivi su i naši roditelji jer su nas odgojili da budemo tako loši roditelji. Svako može biti roditelj. Kaj je to? Čovječe, da bih vozio auto trebam proći testove, voziti, položiti, a da odgojim 7 djece, da oblikujem njihove umove, karaktere, da stvorim one na kojima leži budućnost civilizacije, ništa. Nikakva dozvola, nikakvo predznanje, tečaj, ništa, niko te ništa ne pita. Izvade ti dijete, zapakiraju ti ga, čestitaju i snađi se. Ništa ti ne daju. Dobijem toster, imam uputstva za uporabu, dobijem dijete, ništa, nikakve upute. I onda se čudimo da su nam djeca razmažena. Neće niš radit, neće ići van. Učitelji im ne smiju ništa. Ništa ne smiješ klincu. Pa kako ga odgojit ako ga ne smiješ izdevetat ko budalu? Prije je tata ubrao šibu i nosio učitelju. Svako dijete je imalo svoju šibu. Sad rade po prilagođenom programu. Moj mali ima ADHD, kaže. Kaj je to ADHD? Jer to postoji. Zašto mi nismo imali ADHD? Zamisli prije 50 godina. Mali, zašto ne sjediš mirno i slušaš? Imam ADHD. Imaš kaj? Imam ja šibu. Evo ti ADHD. Na! Evo ti tvoj ADHD. Izbij ADHD iz tebe. Nemaš ništa, izliječite odmah. Miran ko bubica.